إلهي يا ربي فارفما أتنوف نسري أمنتي إسلاما جيرين ينبر بانو نبينا الرفسما إلهي يا ربي فارفما أتنوف نسري أمنتي إسلاما جيرين ينبر بانو نبينا الرفسما سلام عليكم أمة إسلاما درا والبنيو والبرقنو أما تكرر دبنا واي إسلام ما برنوتا جنة خنو أما يا ربي سيكنا هندا أولانتما نيما چالو يوميو إسلام ما ديما في قرچا أدم بافتهما بيا ولنكونو خنقمنا قما جبالا فاميدو هبادونا أما درسا هيسا خوان قمنه bareda fokata yotele hama shani wolin kono dubinto tanuma walitti hidamne haumnu tokuma nuti obbolada hinkamnu dinuma rabbin kenya toko kanume hunduma muhammadis kamna erga filatama jirenya barbanu nabina rabsama الدنيا في متي خلفان نوتي آخر ملكاو قيا قياماتي قفاتنا ماتو دري ما شريتي أزلاف قدراس اتيامان نوتي ربي كالينيانو أكا جراتي وانتاني هندافو قلني خنساتي أمسني آمنا قيا قياماتي همتو دافي تلتوس أدبافتي فتي توكو برسيفتي halal haramiti jirachu amanna azabaf jannatati wae jannatarra dubade fitu amati khatiman sitolan milkoiti achiti firdosi galani mana khabajama jirenya barbanu nabina rabsama ilahi ya rabbi farbama atinuf nasari amanti islama jirenya barbanu nabina rabsama mewahin dage takana takasa kama fi qalbi das natti asde bisa anu guddon qabu tikuman odesa nabi tarabsame dagaya bolesa jarsa tokko ke biya ala khesa nabi arabse guttate afansa dageime khuno gari jecha isa muslimatu qabso oromo hambisa tanaf jecha nabi akati arabsa samuni sayadu wan qalbi najasa achisi hadarbu sidhe rasasa lamadan dubatu tukali afansa afan tukalamnan kabrinsa amuma jirenya barbanu nabina rabsama ya rabbi lakobsi khenya gudda suma tarka qaba amri namaunda nabi arabsuda nurra godan diba din arabsuda ana fisi tabba ya rabbi nugesi kharanke tulabba kalicha sambira isamata dubba fidadin intaha hindi chisugubba bakin jirus amerika kibba atlanta janis adunyu magubba afansa tukali akan jirane asgubba asirra jirachun gana yome gama jirenya barbanu nabina rabsama ya rabbi alla ya jalili gubbarati busi tayrana babili binensa gararra samuni sagali achirra sososi milasa sakali nidante sa rabbi achiti awali namticha arrabse nabi khenya kali hamtu dalagurra ya rabbi numari ilahi dante sa dinkana nujari khairi dalagacho atinu gargari tesanin barbanu gana oboluma jirenya barbanu nabina rabsama ilahi ya rabbi farfama atinuf nasari amanti islama jirenya barbanu nabina rabsama ilahi ya rabbi farfama atinuf nasari amanti islama jirenya barbanu nabina rabsama
Allahu ya Allah mootii gubbaaf keessa muslimni miidhame biyya hunda keessa inshallah rabbiin gubbarra ni baasa shareenu hashumu quraana hadisa diinii fi shari'aa nu badhaase milkiisa kunin jirjiramu quraana bayaansa maaltu shakkii qaba hunda ifa baasa najisa laaqannu xahaara hundisa meenarraa dhageehi wahinsi odeessa teenya cuubaan qabdu tanaaf nu naannessa amantaan dhaloota teenyumaa dhageessa takka shakkiin qabdu tun ifa bayeessa achittiin deebinu bacaqii ganama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama akkas faanuun jedhee qaallichi jaahila jalbaba lafa kaayi deemi mataa qullaa aadaa teenya dhiifnee tan jaraatiin bulla oromoo waaqeffataa nuti tanaan bulla qaallicha farrisaa eessaa baate bulla duunee gadin dhiifnu qabrii waliin galla leenci asii liqimsu deemi afaan bulla sammuun isaa ammoo humaa takka qullaa tana booda nutis lolli keenya billa nuti amantii booda humaa takka qulla diin keenya dhiifneet nuti aadaan bulla inna lillahi jedha kunurraa ni tola jireenyi addunyaa diinumaa ni tola namni diin hin qabne jiruunsa qaalama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama ilaahi yaa rabbii faarfama ati nuuf nasarii amantii islaama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama ilaahi yaa rabbii faarfama ati nuuf nasarii amantii islaama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama ka'aa jennaa gara barnootatti firqaan heddummaate biyya hunda keessatti amantaa barachuun dirqama nurratti nu barnoota hin qabne nu argaan asitti kaanee haa barannu bakkuma jirrutti inni nu arrabsus garee habashiiti nabiin keenyatu qabnaan maaliif jiraanna nuti bu'uura jireenyaa dugugguruu muslimaati milkaa'ina jiru barsiisaa amantiiti qajeelchaa ummataa hidda onnee tooti goota onnee kumaa sodaachisaa sharriiti qureeshii kalee jara obbolaa keeti abajaal dadhabuu hin dhageenye ati isa namni jabaan kufriidhaan beekama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama barnoota ammallee barnoota kana tahuu qaba kaayyoon dargaggoota yoo si gaafatanu iddoo barnoota beeyta ati yaabboleessa maaliif kophaa baata isaan wajji deemnaan ni taata fakkaata kawaan beenyelleen masgiida barata nama dhaban qabnu afataa uffata garuu yoo kotteesses rabbiin si gaafata abbaa yoo iyyate ollaanis dirmata yaa rabbi yaa allah khaliqa yaa goyta akka goote godhi silaa itti beeyta si gabbaruun dhiifnu hanga guyyaa dhuma jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama ilaahi yaa rabbi faarfama ati nuuf nasarii amantii islaama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama ilaahi yaa rabbi faarfama ati nuuf nasarii amantii islaama jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama zabanul aakhiri amriin jajjabaate gurra keenya hunda hamtuudhaan guutamte osoo deemtuu arraa sagalee baafatte baguma nuu himte miidiyaarraa baate kasi eeggatu jira duraanuu maraate nu haarawaa miti qaataachi kaate maalumaasi malaa haadafitti hiite baguma nuu himte yaa kagaraa cuma jireenyaan barbaannu nabiin arrabsama islaama dhageeyi dubbii laaftuu seete kalee fiidheen gaddaa miidiyaa yoom laalte qaalichi maraataan akka je'ee garte amantiin islaamaa arabarraa dhufte dhalaan isaa yaatu uffata yaafate dubartiin oromoo aadaa irraanfate hundi haa jiraatu oromoo fakkaate yookaan yaa ba'u darsa isaa
guurrate arabatti hagalu amantii qabate oromummaa malee dhiisaa islaamummaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Kana qofaa miti jara yaanni isaanii ati dibbeetumtaaf as teessee isaanii imaamaa uffannaan isaan sin fedhanii islaama ta'uufu gubate garaani rasuula arrabsan ergamaa rahmaani irratti haa bu'u nagaaramanni aliyyi abdiitii jalqabni isaanii arrallee sanumaa laaliyaa muslimaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa aliyyi abdiitu fakkeenya siin taane namni beekuun jiru bakka tana seene atilleen sanumaa waa laaftuudhaan kaane nutilleen dhageenye ilaala si baane nutis if daganne fira isiin seene kun yaada dhuunfaatiin hogguu sossobamne gaafan diddiramaa eegeen hasasamne islaama ta'uudhaaf hedduu tuffatamne qabsoo oromootiif lubbuu meeqa dhabne akkasuma wajjiin kabajaan arganne teenyatuun kabajaan hogguu arrabuma jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Ilaahii yaa rabbii faarfama ati nu nasarii amantii islaamaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Ilaahii yaa rabbii faarfama ati nu nasarii amantii islaamaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Namni diinii tumsu hoggayyuun dhabamne nama diiniif tumsaa jennee nuti yaanne kaqaata diin dhiisee laga meeqa seene sunuu lagaa bahee fidaa ka hin jenne nabiin tuqamuuf imimmaan hin buufne waa hundan dubbannu garii guduunfanne tahafte saateessu boruuf hambifanne walitti deebinaa yoo lubbuun jiraanne wallaalummaa tanaaf waamee qamudanne du'aayi teessaniin akkanan daganne du'aayi naa godhi ati yaa muslima jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Ilaahii yaa rabbii faarfama ati nuuf nasarii amantii islaamaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Ilaahii yaa rabbii faarfama ati nuuf nasarii amantii islaamaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. Ilaahii yaa rabbii faarfama ati nuuf nasarii amantii islaamaa jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa. jireenyaan barbaannu nabiin arrabsamaa.